قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sadaja para masyaikh, para asatid, sadaja tokoh masyarakat, sadaja tokoh agama, wa na'udzu bidzikri ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Hodri selaku pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin Serabu Epon dari Lentang Sumeneb. Terjukenan ajunan semulja Kiai Haji Abdul Basit Serabu Epon dari Orodolem. Terjukenan dak sadajana para masyayikh, para kiai sehadir esan Malkadinto Siaptina tak bisa nyebut asma agung Epon para ajunan. Namun abdina tak ngurangi rasa takdim terhormat do perajunan sedaja. Terjuganan siaptina hormati aparatur pemerintah, Bapak PD Kepala Desa Jati beserta staf-staf Epon. Terjuganan siaptina hormati sateja para jajaran panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjuganan siaptina hormati tertakdimi para sateja jajaran takmir Masjid Nur Taubatul Muslimin, tim keamanan baik dari Banser maupun Hansip sejukan abdina hormati, para rabu, para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat sesami-sami ilmu jaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dalam kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan malam hari ini kita semua dapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul, dapat bermujalasah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, dalam rangka yakni kita bersama-sama menyaksikan dan menerangkan kajian-kajian dalam kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bersama mudah-mudahan kita semua kaum muslimin muslimat sama-sama mendapat syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, mari kita aturkan gariban junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga pada detik malam ini kita masih dapat merasakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini izinkan kami akan bacakan susunan atau rentetan acara yang akan kita laksanakan bersama pada malam hari ini. Merupakan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan Yasin bersama, dan merupakan acara yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, salawat bimahallul qiyam menempati acara yang keempat, dan dilanjutkan dengan acara yang kelima sambutan. Acara keenam merupakan acara inti pada malam hari ini, yakni ceramah agama yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hodri Serabu Epon dari Sumeneb. Merupakan acara terakhir yaitu penutup dan pembacaan doa. Demikianlah para hadirin wal hadirat, para kaum muslimin muslimat
rentetan acara yang akan kita laksanakan bersama pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara pertama, yakni pembukaan, di mana acara pada malam hari ini akan dibuka langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Basit dari Orodalem. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Ta'ala wa barakatuh. Giring acara kadintoy buka kelaban umul kitab di suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila jami' arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi darikum baki wa ma la wahdandak wa khususan ila sultan al-wilayah Syekh Abdul Qadir Jalani wa صن إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا جدنا وأستاذنا ومعلمنا ومعلم لكنا علينا ومن أوصانا بدعاء وخصوصا إلى جميع المؤسس مسجد نور الصالحين وإلى ما نوينا خصوصا إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا جدنا وأستاذنا ومعلمنا ولمن له حق علينا ومن أوصانا بدعاء قدس الله سرهم ونور قبرهم وجعل الجنة مأواهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalaban barakana sampu sebut dan barakana barakana Fatihah. Moga-moga acara ini makin kantos sesuai dengan harapan panitia, berjalan dengan lancar, dan semoga kaulah sareng sedaja oleh ilmu si manfaat si akunah de kaulah sareng ajunan sedaja sekadimah atau tiaki orang saya pecah dari dunia kantos ke akhirat ala hadina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mudah-mudahan dengan pembukaan tadi acara demi acara dapat terlaksana dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Merupakan acara yang kedua, pembacaan tahlil bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Husain dari Orodalem. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau Fatihah dimin kipuru gak bisa Fatihah pembukaan mungkin Fatihana tahlil tuan rumah nyokon datang kaulah kangkui Pak Jas yang tahlil gak rinto untuk pengawasan dan pengawasan para rabu sepeja nyereng. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdarna thawaba qiraatil Fatihah wa jami' ma qara'nahu wa jami' ma amilna fi hadhihi al-lahadhat min amali salihat. Ahdarna ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' sahaba wal qarabah wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumid lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفداء إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا
وجميع أصولنا وفروعنا وجميع مشايخنا ومعلمينا جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة من مشارق الأرض إلى مغربها نخص بمثل فضله أخضرنا إلى جميع المرحومين والمرحومات المرحوم فوجو معيدين والمرحوم فوجو محدين فوجو مداسي والمرحوم فوجو مؤمنة المرحوم Kiai Mursyid almarhum Kiai Muksin wa almarhumah Nyai Raudah wa almarhumah Mila Wahyun wa ila jami' usulihim wa furu'ihim wa hawashihim anallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا وموالنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه غفارا استغفر الله العظيم لي ولوالدي ومعلمي استغفر الله العظيم لي ولوالدي ومعلمي استغفر الله العظيم لي ولوالدي ومعلمي استغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات أفضل الذكر فلم أن قول لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله
الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا قاضي الحاجات 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 يا دافع البريات 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 يا دافع يا محل المشكلات يا محل المشكلات يا محل المشكلات يا محل المشكلات يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. آمين. ربنا تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan tahlil tadi, semua almarhum yang sudah disebutkan dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, merupakan acara yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh akhinal kiram Ustadz Muhammad Husin SPD dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
خشية الله. لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وآله الأخيار، على رسول الله وآصحاب الأخيار. ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, merupakan acara selanjutnya lantunan salawatun nabi bimahallul qiyam yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Jam'iyatul Hadrah Nur Mahabbah Seasalipun dari Dusun Krukek, Desa Sejati, Kecamatan Jamplong. Kepada Jam'iyatul Hadrah dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد
sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jadd al-husaini marhaban marhaban ya Rasulullah ya nur al-aini marhaban jadd al-husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan dengan pembacaan selawat tadi kita termasuk orang-orang yang mendapat hikmah spiritual dari selawat, yakni meningkatkan kesadaran spiritual kita dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan ketenangan, kesabaran dalam menjalani kehidupan, tentunya dengan memperbanyak amal-amal yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Dan juga mudah-mudahan kita semua dapat diakui sebagai umatnya ila yaumil qiyamah, dan nantinya kita akan mendapat syafaat dari benar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, merupakan rentetan acara selanjutnya, yakni sambutan akan dibawakan atau disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nur Fauzi selaku Ketua Takmir Masjid Nur Taubatul Muslimin Dusun Krukak Sejati Camplong. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Amma ba'du, ashabul fadilah, para alim, para ulama, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram salerana semulja Kiai Haji Muhammad Khadri, pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Lenteng Sumenep, alladzi sami'na wa ta'na. Sebutan kaula al-muljaki sedaya para alim, para ulama, para masyayikh,
sebutan kaula tak bisa nyebut asmana dari setong per setong, namun tak mengurangi rasa hormat tertakdim badan kaula daga ajunan sateja. Terjugenan badan kaula amul jaki dak salerana pejabat pemerintah negeri maupun sipil, TNI, Polri, yang gak dinto PJ Desa Sejati, sebutan kaula al-mujaki, terjugenan seteja kaum muslimin muslimat, seteja undangan sebutan kaula al-mujaki, kong langkong muslimat seala kue porde por mulai beri gak dintoh, terjukenan badan kaula al-murjaki. Alhamdulillah, alhamdulillah malam mangken gak dintoh badan kaula amuji syukur kehadiratipun Allah subhanahu wa ta'ala, karena karsana Allah badan kaula sarang para ajunan sedaja malam mangken gak dintoh bisa kumpul setung tempat dalam rangka engki gak dintok sami-sami merayakan Isra Mi'rajipun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemas kalaban pengajian malar muga setuju saya hadir gak dintok oleh sapa ada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu malar muka tetap terlimpah curahan toriatur akidah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah badan kaula yang kes dari alam kebuduan, yang kes dari alam kepetengan, yang kes dari alam satera, yakni ad-dumati lan nur. Setuju malar muka kini syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Terjuganan badan kaula atas nama takmir masjid sekaligus panitia matur sakelangkong dak setuju para alim, para ulama, para masaih, para ustad setuju saya hadir malar muga olia malar muga abekta abarokah dekat dinto termalar muka abekta ilmu semanfaat amin ya rabbal alamin. Terjuganan badan kaula matur sakelangkong dak setuju pada tetangga dari Grugag Barat otaba Grugag Timur, saya ampun aparing dana otaba paring sombengan saehlasipun badan kaula atas nama takmir masjid matur sakelangkung setuju. Badan kaula tak keduan pembedesan, namun itu akhirnya ke Allah kalaban ucapan jazakumullahu ahnal jaza jazakumullahu khairan katsira. Terjuganan badan kaula matur sakelangkung dak setuju jajaran panitia, karena berkat setuju panitia pengajian kak dinto terlaksana ikatnya malam mangken gak dintok malar muga setuju jajaran panitia oleh syafaat Gusti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termalar muga parina berkat umur amin ya rabbal alamin. Terjuganan badan kaula matur sakelangkung dak setuju kaum muslimat kaum muslimin saya hadir malam mangken gak dintok betul malam matar muga olia ilmu saya manfaat barokah fid dini fid dunya wal akhirah. Terjuganan badan kaula atas nama takmir masjid sekaligus panitia matur tak langkung tempat maupun teng setak sesuai kak dintok badan kaula nyokna seporah saya tak betasa mon rencana pada bina mewah, tapi pun takdir Allah
miqdar dari Allah pun kan tok bedena tetapi beten kaula nyoona sapora saya tarik betese terjuganan beten kaula bede saya mau takina dak kesetujuan kaum muslimat karena kak dintok sebanyak kaum muslimat mereka dekik sampean bila lapang leman kecompon umpaman sampean hadir ke pengajian mangken dekik ting etanya akibi keluargane compon mon atanya lek dalam pengajian di masjid gerukek sampean ajawab alhamdulillah lancar karena nek bini ini kadang-kadang tak balik mak orang nikuh bi orang ngaji ni kadaen deh sebanyak yang bini kan seneka dalam pengajian di masjid tuh tak libur seneka neka sebanyak nikah jadi menikuh sampian nyongo orkes dia nikah libur mon sampian hadir ke pengajian sampian ngaji jadi mon ngaji ini ada libur sampian ngaji malar muka saya ngaji malam mangkin kak dinto olia ilmu saya manfaat barokah bid dini bid dunya wal akhirah sepaling akhir betul kau di atas nama takmir setuju panitia setuju jajaran panitia mengambil pengajian kak dinto lestari esok ona cenderung peleman demen karena setuju sabar kibar kantor kak dinto ibu di kak dinto tetapi bila pengajian dober yang kipas perober siapa sampai laku karo kak dinto arban dari beton kaulah terjukanan beton kaulah arfakir nyawana sapora jadi setuju hal kekurangan kelopotan nyawana sapora setada betese akhiran hadanallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seteja para alim, para kiai, para guru, para tokoh-tokoh agama, sesanaosa abdina tak nyebut asma agung epon setong persetonga namung tak ngurangi rasa hormat abdina dek ka beliau seteja. Abdina sangat takzim, sangat taat. Malar manter paringan lancung umur dalam keadaan sehat ban Gusti Allah kaangkui merte abdina ajunan sateja nucu dek karidana Allah langkong-langkong dek kasateja pengurus takmir masjid Nur Taubatul Muslimin asareng imam masjid, asareng remaja masjid, juga seteja seikut berpartisipasi menyukseskan acara Isra Mi'raj malam samangken. Dek satejana abdina sangat amul jaki. Para tokoh masyarakat langkong-langkong kepala tisah sarang seteja seabento pemerintahan tisah sejati leres satejana abdina banget amul jaki. Para tokoh-tokoh masyarakat selain Cakanca Banser, tim operator sarang seteja juru kamera sesatejana abdina sangat amul jaki.
para tantretan kaum muslimin muslimat beletang ke satejana seampun sami-sami alengki nengi tempat kak dinto malar manter kaula ajunan seteja sami-samia kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter-manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sesami mulja manter-manter untuk sementara paringna terang geluh kantos lestari na pengajian karena urusan ocen tada andi wa yunazzilul ghaith urusan sematoron ocen urusan Allah kaula ben ajunan minta manter tak ocenah oleh saking senantuaki toron tak toron na ocen Allah. Para rabu sesami mulja belum tantoh orang odi neng itunya sesoki panikah tolos sogi neng akhirat belum tantoh orang semul jeneng itunya panikah tolos samul jeneng akhirat belum tantoh orang seisiom tanah ngailat pelik tagar pada benikah cema-cema gula nikah karena yon ceng keberak ke timur bila siom tanah ngailik pelik ero-ero pada ben panikah panikah belum tantoh kaula panikah bekal teti orang mul jagu laku neng akhirat ben belum tantoh ajunan si alongku nengi bebe panikah sanaus si alongku agulur nengi bebe iyon ceng makita datang tak item mucik tak hadir tada ring ngaposang tada ring loko-loken belum tantoh ajunan panikah mungku dek ka Gusti Allah ku laku bekal teti orang melas ben ring kini belum tantoh sabab kau dientunnya panika tak kening ke bayi koran kecuali situng saya kening ke bayi koran mulje tak mulje na situng orang ku laku ya juna Allah abeen ongkuan pon apapun ten apangiran ka Allah pasera bisaos secet romang sana abeen apangiran ongku ka Allah ko orang soki, ko orang laib, orang tanih, orang apangkat, orang bungkalatan, orang kuluran segala nang ibaba. Muncet aben ongguan ongku apangiran ka Allah pas teh orang mulja laku ya jun Allah. Iki pon motor segala ko. Sampai bedebu penikah. Detanden reng orang seku laku rekening apon apol detanden reng orang seku laku paste soki ning yajun Allah paste tengki pangkat yajun Gusti Allah nomor situng se pertama kitmanul musibah mun abeen iparingi ujian ben Allah tak gempang acerita kering lain tak gempang anguk-nguk abele selekona odin ka orang karena yakin kini kejet paparing dari Allah kini ketandeh cek kencerna ajunan epa bungkollah epa setongah benku laku rajah oleh yajuna Gusti Allah milena buk cek panggempang acerita penyakit mun tedek parlona cek panggempang abele acerita ka orang kasosakna ben kamalaratna abe mun keng tedek parlona karena tedek olen acerita cek sampian cecelan lagare dua reh kita nemu bebengan cek nginjem makasapah kan dek parlona kejaba keng niat nginjem bese Pera cengeng ngari ju toju, emang ngari ke bayi tak ketup je. Ben kemikiran ke apa le? Sadu malam jalan. Kau le yakin si alongku samangkin ni ka ento penikah, pikir nah
tak pahla cucuntrong ke pengajian tan keng online aja aja sampean de pakai toh nika bisa jadi perak orang beden nama lolo sebede kanto nika esen ada dak ning kanto dak saking payakin jeka jena kaula ben sampian hadir ke tempat kak dintoh mana bikeng dalam rangka kangkui taat ke Gusti Allah tak usah mang bekal rajah bebelis sediri Gusti Allah sepenting setong pak setong sepenting panikanum kaula ben sampian tojuk ning kak dintoh cek pakar nering lain cek pakarna tak nyaman kata tangke cek pakarna tak nyaman kesingundang cek pakarna todus muta entar ampun tojuna setong pong ki buri mulai panika kau leben sampian tojuk ning kak dintoh tojuna setong keng karena ngarep kebelesan dari Gusti Allah lebet ngaji ben manter kau leben ajunan kenge ngebeles beni sara Gusti Allah bekal bade bebelis dari Gusti Allah mila nereng orang se pasti banyak oleh na genceran ku laku ben pasti soki ku laku kaberna ben tak gempang ika cerita ka orang pera urusan toncu tak ning mergem ngak dia lay ka cerita etakku etongku le ngak dia arap pale ya ria saminggu lah tak ning pangak ria aja ada parlo lagi ya buk tak kira dadi beres ya sambil cur ngoncur sambil epe cetok otak pada iya duh Arya lah saminggu lah padahal seepa beres saya ketahun tak epa nyilo sekali tak tomani kecerita ka orang jek beres nyongkol buja setengah kintal eka dibi iban pak bapak dia tak tahu mana cerita ke orang cek bau na cakang ben kelar perak karena gara-gara cek ketedung tak ning atole kasih kanan 2000 malam cerita na depak ketahlilan nak encan Gusti Allah ben sabitek tahun ni beres bau na ben sengkok tak tahu mana kebele kata tangga na cek bau na ben jadi beres urusan 2000 malam tak ning atole cerita negeri depak ke Jumatan khotib pak repana ceramah sampean pelor ajarita bau nikah kanan deaki jak kau leben sampean lebih banyak acarita paparing juban pangeran penting ben paparing bagus ani kesimata hadeen kegenceran bu wasbir li hukmi rabbik pasabar ban kaangkui atoro apa sedeti papa kona Allah fa innaka bi ayunina cebaan sakit toot tahu saka bela Allah la tahu cebaan berak pikiran keng karena andi otang la bagi na minggu datang ibajar keng kita dak saya ka bajar Allah la tahu ti nama kita isroh odi oleh asroh sepenting beda parlon nah mon sampian intar ke dokter pacaremi kebola ke kepi keng mon perak ke tetang geredek parlona bela penyakit buk mon intar ke dokter kebola ke kepi kau le jaga tedung tombet taning sabak ke tanah pak dokter ki buru jaga tedung penyakit pon ngantang gula ampon lama molan dribun bebe jaga tedung pokol petok depak gen cetek pokol sabolo depak ketoot duhur depak gen tengah lah mari asar depak gen leer maurib kecetak isak ngoncak ke di atas sana kabala kapi ke dokter ana pabolan bede parlon nah makle nyeriaki tambah makle nyeriaki obat makle itu oleh resep pak keng mon pera acerita ke kanan ke kacere apa parlona mon samangken mi bunten wadeki bila cege ya bagian posepon ya tak kira ngucak tak kira aja balik lah aduh saya keluar aduh area lo gunung gunareng tua tojuk segoni beriteng ngoncur abid kelu keteng mancing bidabid kelu ngerenyang nyandar bidabid kelu petengan sabarang saya kecerita
ye eng lay patada mulai lamba ben mak sehat tale pak gemet mulai lamba patada ning gir-gir lorong bila la karere gunah intara ka masjid taning belang mun ki beten sehat asojud normal aruku tengah nyaman Allahu akbar ki sodek tak kencang siapa aja ke masjid ya bila asojud la tak pati bisa aruku la imo nekui atempo la para pada benimpak roh alongku biasa negeri kini telkok malah nguncur buka ada apa aja ke masjid boy tak ning belang saya tak nambi selak ke kanjana mun ki parapan sehat ipatada ning pasar sojud sambian mun ki parapan nyaman aruku ipatada ning gir tasek rukun sambian ning pasar no cuko kak roh ningkong dari gulaku mari sobu ampe gen pol sebolo tak ikir sengrenyeng bila la tak gelar ya atempo la tak bisa atahiyat beni se kanan se telko malah se kacer se telko apa juga ke masjid boy tak ning belang lah kanjen tak milu kenengan nah yu mela na pong kau leben sampian ki daripada ben mangken cek patenya banyak seroh tanda nareng orang sebekal ngaule rekening akhirat se paling posak ya juna Gusti Allah musibah bentaknya mana ben ikaniat kaangkui sabar ben kaangkui ngaule ganjaran dari Gusti Allah Bapak Ibu si abtina amul jaki sanau sa ujian pun apa bisaos sedepak ka kaula ben sampian arwah Allah taubuk ada sebelum mi'ratan ya mungkin kita ngentang mi'rat ada 15 menit berarti mulai gila kita mi'rat belekan lah yuk merasa kuniki mukot di mana dia nah pak boy sedepak ka kaula ben sampian penikebuk nah pak boy kak sedepak ka kaula ben sampian ni kemurnih oleh na Allah beni oleh na tatangkah kakapi Qul la yusibana illa ma kataballahu lana Rasul kocaaki kabala apa sedepak kasengkok riah kakapi Allah senakdir ben Allah sadar nakdir geni ka kaula ben sampian kaula ben sampian la bejengkeng bedebei musibah can sampian ning pikirah apa tak kelero malaikatnya buat musibah dia cek sebalen bejeng sengkok ke masjid mak polo rengkok saya beri musibah pada bener ya apa geng campur ben tatang ke sengku tatang ke sentaran ke masjid padahal sebalen bejeng norok wiridan sengkok mak polo rengkok saya pamilu musibah pada bener ya tak kira taporop nom cet Allah kini kasih nakdir ben beni karena Allah kelopai kagaula ben sampian kini kecet esang aja ben Allah nyon sepora saarena orang sakit bisa lebih bagus ebending ben satahun na orang seberes nyangke mbian malam ya halo saareh mungku dek ka orang sesake nika bisa-bisa madatang ganjaran lebih raja benting ben satahun na orang beres apa napa bola na orang beres panika nomon oleh ganjaran imu alakoh awirit imu apasah ngaji Quran adzikir alalakon burole ganjaran kengreng sake penikebuk tak usah alo ko panapan ya pokok lata angu ngu lebet sake nengeneng be ganjaran tak buambu pak mila na kaula ben sampian penikejek kelun lopot panyangka ka Allah mun bedeka bereen depak ka aba kene kekeng cara na Allah ka angkui memeras umur kaula ben sampian karena orang sebanyak nyebut Allah biasa na parapan sakit
Mohon parapan beres tak bate buta. Setong. Manter-manter musibah pon apa bisaos sedepak ka kaula ben ajunan tetia lantaran kaula ben ajunan ngaulia umur semeras ben kabagusan ku laku ya juna Allah. Beni minta musibah punten. Keng mon cek saking kaula ben ajunan ete beni parkar se tak meseneng ka abe. Keni ketipun apa bisaos. Moga-moga abe paring sadar ben Allah kaangkui teti lantaran abe panika ngaule kacemberan ning akhirat pagi. Setong. Nomor 2 orang sepaste soki gu laku ya juna Allah. Kabagusna abe entak pate kecerita ka orang. Kabagusna abe entak pate kecerita ka orang. Arwa bungkol oleh nabuk. Karena kadang beda orang bejeng ke bejeng, bagus ke bagus, keng pas ceretan na taning belang. Demalek ke masjid kak hari Jumat saja. Iya, ceki kol sepolori, kol sepolo kia. Taklah tahu kan, nak ngude sedia. Siapa mentang kuat sabuan ning masjid terus ada dengan sabuan deh. Mulai jadengko tukang mukan lah bengerongko aro jandila apa saya bersihan ta jadengko kakapi mulai sajen ikecerit jadi nom sajen matade kegenjeran napa boleh buk se ikecerit ben sambian sadeka iya pas jen tade sajen tade jadi mun pas sajen ikecerit ta napa boleh sambian nyompeng king karena makle sebut kan kadang beda amal rok jalan roh amal eka eding cek nyebut plat nomor pasti ngalaki si bekerja benembian capur Arya biasa nih sebut ben plat nomor nih dina Arya saya biasa nyombong saya ibu ioba ke sepolo ya adorok tukang amal roh alhamdulillah plat nomor 145 Innova bunguh alhamdulillah 10.000 motor sekelangkong Pak J motor sekelangkong lekebeng kopengah aru ada tak boleh apa aja pak tina kita lakui kecerita lelok molok sengak tanteretan panitia nyon sepora cek saking pas acara malam semangkin panika mudah katarima ka Allah sepaling raja oleh beni gula sepaling raja oleh beni sampian paserah panitia ben sebede dengi jalan ya ana babola nah semalancar ka acara ijri buk kaula ben sampian kan berak gere tojuk ning kanto area sibuk panitia muliri beri cakan panitia repok pakkah kedeje kalau onole genjer cek saking nyon sepora tantretan cakan panitia cek saking pas bede sengarte setong bae dari sehadir panika pas yang kui ongku ilmu nah sampai ilmu napa nika yang kuikeun maten nah sampean mah kita ngangkui ka oleh na pengajian pokok senorok ngaji ngangkui ka oleh na pengajian panitia si alak kore kakapi miluh lalako na apa si hadir nih pengajian kakapi pas bedoreng kalemah opama kaulen nerangaki bejengan pas bede secet lopot bejengan nah tepak karena gara-gara ngaji nih kantoh selopot yobe tepak keng karena gara-gara ngaji nih kantoh panitia makita norok ngamalaki ka isina pengajian arwah oleh genjerna orang si abajang tepak si hadir ke kapi makin pane apa boleh na sabab orang si teti lantaran teti kebagusan kareng lain mon etorok kebagusan apa nikah si mendatang kebagusan de adaan milo genjerna orang si alako mila nadan gula motor tak mabisial panitia lama bisial jaga jaban serba nih kasih bede pengkir tina makita apa tinggi dingaki ke pengajian pokok truk jadi bapak kunda temur benda bara jadi mon pas ambu jadi buyar pengajian dia buyar pengajian dia
Teti para bapak, para ibu si abdina muljaki nomor setong mun keng beda musibah teh peka abe kabereen teh peka abe cek gempang ke cerita ka orang mun keng abe andi ka bagusen tak usah le kabele ka orang karena kadang beda ngak ni kebuk nyon sepora puh le malam mah pukul setengah telok roah kok sial jan kok mi beda maleng cek ring gludegen sekali malam awak kalau setengah telok engkau niat yang cet biasa kok jaga kalau setengah telok ada hajud jadi ning uning pas beda gludegen etengku bertin tepak ke koceng kok lah karesial arwah tak cerita koceng je arwah abele je engkau jaga kalau setengah telok apa jang tahajud keng lah cerita nih kandangi koceng jadi nggak jadi ya kadang lah enggak gini ke kadang milan akan ten gula motor kabagusan na gaula ban sampian tahu salah kabala ka orang sebab mun kabagusan na gaula ban sampian karena Allah bungkol olena le ari ya kadang nyon sabor Pak bini anya sampian ala labet keng karena tero ela labet nagi ya apa keng tero oleh ganjaran ada pikir karena kadang bedengaknya Pak datang di mana benle can silake ala labat kok kak demah hari ke berenah siapa sih ada umur embu entang kancah iya geng tak ketemu ben kancah kok tang kancah entar ke pasar boh jadi ben tak ketemu ben kancah tak ketemu juga iya pada ben saya tak ala labat jadi ya tak hitam mau jaga ben ala labat jadi mau tak ketemu ben kancah apa can gula ning pikir mun bedoreng ni kesampian ni ka ala labet king karena tero ela labet nagi ya napa tero ganjaran dari Allah saya bisa beri ganjaran kanjana sampian napa Allah arah apa kita itu mu kanjana la depak toju kak di mana ki oh kanjana sampean engki ki ke pasar perlu maka keluar HP a video call ya engkau ala labet ke bengun beun lah ya hari ya kok hari majadin ben kan saya nggak mari kok ala labet saya nggak ara apa buk makita ila ke bela sampian nyungok ring sakit kama sakit ning nguning tak bagi masuk ben dokter ben perawat tak bagi masuk atau karabo tak ning belang tak aras sama kenyong maring sakit jadi tak nang lagi kasih sakit masuk tak bagi sambil arah apa kita tak kernyongok muncul tak bagi maksudnya tak kok tak temuh jembian nyongop kama sakit sampian nyongop ring sakit king kena terus iso ngopaki ya mayuh mun kira iso ngopah orang nyongop ring sakit penikakan ken karena Allah Pak muncul lah depan kama sakit ning nguning cetai bagi masuk ben petugas ya din Allah taulah cek sampean intar nyungop teretan nah ben ganjaran ni kau lah mulai tau sanggung jurungong je ikin cek kelopai je jen apa terus cek ke bemole kan ngaruh sila jarang Allah tahu kakapir ya manter kau leben ajunan tamasuk orang pocur dunya kantos akhirat sepaste pocur orang ning akhirat panika orang si abejeng paste pocur orang mun pon asolat paste pocur ning akhirat paste sepenting setong orang saya solat penika solat tepak rakira be tepak solat tak kau leben sambian mayu ngari ya mak ada tak ning ranying je sino mak kita ikai ding ben sopir sidak beda temor pokok kula ben sambian sing iding setong tempo beda orang asolat ning ijeman kanjeng Nabi ben kanjeng Nabi tegur ben saya solat Kak dito Rasulullah asolat boleh solat teben jadi salah mari asolat pakona solat boleh asolat boleh solat teben jadi salah mari asolat boleh
solat benji salah sampai pan 18 kali. Akhir amator ke Kanjeng Nabi. Kau letak uning pole pun Kanjeng Nabi. Ingat napa solat setepak. Ternyata si masalah ke solat tu bre. Si yang kup salah bre. King karena tak tumak nina. Mikrat tahun mangkin kau lelakar abenta tumak nina ke barat ke timur. Sampian ngerti ke tumak nina. Anan siapa? Buk sampian mon asolat tak ngangkui tumak nina betal salah tu sampian perak kere nong kere nyong sang nyong let ngaria ma intara ketere mah asa tak asa ngerti ke tumak nina ambian reng dimah seetegur ben Gusti Kanjeng Nabi gara-gara tak tumak nina ya ingat ria mara besaki makilang ngerti angkup tema tak ngerti lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nami Allah Allah tak nengen-neng lekan awak pada ben ajem nyocok jekum berema jam nyocok cekum katep onga di mah beda ajam nyocok pas nyeloker nih bebe tau nggak boleh teti seiko cak tak tumak nina ri pirak nyeting lah nggak boleh jadi wajib jadi nom orang asolat atumak nina ni kewajib seiko cak tumak nina apa nih nengeneng Allahu Akbar nengeneng geluh Sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh Allahu Akbar lah depak deui tet nengeneng geluh napa tu maknina jan nengeneng nyangke tumak nina ni kenengeneng sampean mun tak nengeneng sekali make macah muntak nengeneng pakundasa sebab saya kocak tumak nina beni benyan bejaan nengeneng bocah keng diri atas itu rok bunte lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar subhanallah 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 sami Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu lis samawati wal ardi Allahu akbar subhanallah subhanallah Allahu akbar rabbi firli warhamni jibna fana ambu ulang boleh sal-sal je lah mak kita keri baca 11 kali menembian tak jadi bagus saja paling sakeceen nengeneng paling sakeceen tumak nina jadi ya saokor ramaca subhanallah sekalian Allahu akbar nengeneng geluh subhanallah Sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh subhanallah beni maca subhanallah beni sakeceen paling sakoniin saokor maca subhanallah ngerti buk Allahu akbar nengeneng geluh baca subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdih Sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh Rabbana walakal hamdu Rabbana lakal hamdu Allahu akbar tak nengeneng geluk baca bah subhana rabbiyal a'la beni eka sango dari atas makai baca 11 kali selekor kali mun kita depak lekan nalai baca ada tekono ieu tarawihan relo molo pong-pong labara tarawihan re karena saya kebiasa pakai imam masjid Fatihah hanya bersekalian merah Allahu Akbar hanya bersekalian pak siap letak imu hanya boleh dari bismillah ke waladhdallin robah tak hanya boleh je sekalian ngunjuk gelut dia ada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ya ambui ada parlon sampean maleta oleh nyong sang nyong let pada bandria
Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan makmum ai budi. Walillahil ham. Mak tak ada lakoh. Mak le tak pera oleh nyong sang nyong lepuk ambu sekecek nengeneng wa. Allahu akbar nengeneng gelu. Sami Allah anja tahu sahabi David sekecek apa. Tempeng sampian berak nyun ongak nyonglet keng tak oleh panapan kan punguk nengeneng sekecek. Ajri wajib hukumah. Mun pola na tengkana nikah aja nga orang si abajeng. Mun la tak abajeng tina mah kita tahu ketumak nina. Iya la tak abajeng lagi ya. Isra Mi'raj nikah aja nga orang si ampon abajeng si terus abajeng ota besi tak abajeng keng niat abajeng ah mayu ngidi ngaki keng muncet letak kera agaton yati napahdung tedung wala kek nyon sapa ora cek nyalian orang tak abajeng nom ampon orang tak abajeng cek caleh karena make caleh tak kira titi abajeng ah. Orang tak abajeng rong guna beni tak abajeng rokeng tak itemu cek bil lagi maksudnya ki eger peker wan cek bil ngantos saat lagi mun tak kermate tak abajeng ya bajeng aki pas celetaki arapah kau leben sampian panika mak kudu abajeng kau leben sampian dribun beren alam kabun te mora alam maki pas kakapi tak abajeng kau leben sampian panika maki pas bodo na makhluk tak abajeng kapi pangeran tak kira titipak geleh pangeran panika awajibaki kau leben sampian abajeng keng kau leben sampian mak letaan di tusah iman kaman gula mator mon beda orang andi tusah eke ba abajeng kosot ben Allah mare duhur ala ko tusah boleh abajeng asar kosot boleh tusah nah mare abajeng asar ala ko tusah boleh abajeng maghrib kosot boleh terus pada ben kenikah niat tak niat senyo ona sapora ka Allah mon ki inda abajeng sapora tusah na ben Allah saing namun beda orang saomora odi tak pati atina ka bajeng kenikatan deh ce orang penikah dusana tak terus segelum kubur ken bajeng sapora dusana ben Allah mila namun beda orang sejati re tak bajeng opamah apa boleh pas congo cek orang si abajeng sela tak bajeng congo cuan reng abajeng can hukum Quran beni can hodri can hukum Quran ben hadis mustahil masuk ke surga langsung wajib nyeper ke neraka panik sia mata lamu temu pagi tibi saya bang oh tak usah kebeter pagunkeun tetemu tak usah kebeter pagunkeun tetemu mila na gula ngojaan mun beda orang kama bisa os jelas tak abajeng napa boleh congo cuan ka orang si abajeng jirimon mate kubur naja papolong ben si biasa ada papolan letun mercon nami aprian kasilain nyari aki cara apa cek semak kata se ya laun apa gulu aki ngaruh sabab metorot Quran ben hadis katon tak kira atan beni jan hodri nikah ma yu apa jusuk pera abajeng apa pera abajeng kau lekan tak yakin kebajengan panikah katon tadek malaikat nengi kuburan panikah beremamun karya abajeng ki irus-urus ngage lamatik malaikat tadek nyongop kan sari leso si abajeng karya pasah apar lapar irus-urus malaikat tadek nyongop kau leben sampian la abajeng la apasah mate tadek malaikat ilum kubur iya ada tadek masalah keng kau leben sampian kadung tak abajeng kadung tak apasah mate pas keluar ongku mungkar ben nakir ler ya
kare seipes ke pesagi ambian debak gelem kopo make se tahlil depak ring 40.000 sampai saya buareh saya tahlil tak buam bu muncet orang saya tahlil tak bejeng tak kira mempan ja pakun kan lai pes ke pesagi debak gelem kopo tak kira tan make pas hole saben minggu sekalian tak bis saja mayu abajang abajang orang abajang orang apa sah tak kira rogi keng mon orang tak abajang bentak apa sah pas teh rogi yati na hosok tak hosok tahu sampai kira hoson buk kaulah abajang tak toman ingat ke pangeran sap pering setia seingat ke pangeran orang mangkin ni keseingat ke pangeran mun pak repan bedi tengah tasik jabo angin ngak dia wa ingat ke pangeran ota beuna pak repan bedi nengi pesawat mangka ke Mekah wung depak ke atas pas turbulensi gruduk maka tak tahu mana bejeng royang katan ya Allah peselamat daki iya ya tak tahu mana bejeng nyebut ya Allah dan pangeran asanul laporeng dia mungkin parapan sehat terus pas tak ingat sekali ke pangeran nah salai fonis pun dokter sampian pak gagal ginjal nih kah ingat ke pangeran pak mun tapah nyeri tasbih paling raja bener-bener nyamplong jadi can malaikat ya arah pak aring sejati jadi beri molan tak tahu mantau ke beton masjid sedia pah tasbih na bener-bener tempung geus ekeba nah ija drop ngedrop benom milana kadang Allah panika parloh apa ring kabereen ke kaula ben sambian keng mak lebede ambun sakoni mak lebede ngerim makatunya mak lebede ingaan ka Gusti Allah jujur iman ka aman kula sering acarita panika iman ka aman kula sering acarita panika karena nikat namong kula sendi carita ongguan kula mun acarita tak kantah carita si ongguan kula sampai mangken mun yonceng aceramah aling katase ke illa ka cebeh kaula tak pati bengal bu make simak semak roh mun dari tungkek dari sumenep ne ke Kiliang perjalanan setengah jam ke Gili Genteng setengah jam ke Gili Raja setengah jam keng kaula pakun takok ya nyaman reng takok berarti kurang tawakal biar ambu jak pun tak tawakal ben reng takok nyaman reng takok make ceramah napa kun tak kira bengal pada ben sampian takok ka cacing ben takok ka ngirengi pas yo jole Quran fal yatawakkalil ada ta eding pakun takok ka ngirengi babremah pada ben sampian takok ka tindetin make ceramah na ya pakun takok ka tindetin jeng beni keng takok ka apen je keng manusiawi ning oning pas ponakan guleh abini oleh rengkangian pak wak tepak ning ibun temur pak perjalanan imuk 10 jam leng ke atas riak boleh kau lejet mulai yonceng tak toman ende pas ponakan abini oleh reng polo cek jauh na pak orang kangian iya bah numpak perawa ngagatan singa tepak ke musim angin sete ada mun Agustus ada angin ya jan sejak Agustus keneng na angin lu pon la depak ke tengahan ya pon ki ning pengkirnya man gelu cereng ning pengkir kita jalan la depak ke tengahan memula naik ke kanan ke kacer sok ke tengah ke atas ke bawah ngak repot ujun lah adrep lah kok pak depak ke tengahan ay beda apa mak lu gaderep can beker beda orang mataber obat anti mabuk nih mas obat anti mabuk nih kah der sampian ki buru mangken no pak kapal ingki pak der nih kah meletak mabuk sampian rengkam pak kau rengkangian oh ingki tikel punten tak usah pak menteri tak mabuk udah pak ketengahan pahe pangariah bak atas kancing lagi ke bawah ke atas kancing lagi sematabar obat anti mabuk dia keluar ben bat obat dah hari ya beunjan gula nengi beker le nengi parapan ngak geni kebuk sapa si tak ingat ke pangeran
Ada yang nyebut apaan dak ngagek ke atas kanjeng lagi ke bawah ya Allah ke kapi aro bulun tanto apa jeng ke kapi kayak ngagek lagi gerpas nggak ada engak apa ke Gusti Allah mun leneng ya adaan nyeredep bini ben anak ya adaan lah jetem tangan anak lah Allah tak kira depak ke cara tu jo engak ke Gusti Allah ya Allah ajunan si maam buah angin na Guste ajunan si nyoto ka dari budi ajunan si naji dari ada ajunan si neku akanan kajerah saborong saya baca pak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim akemo kakapi badana colon orang si badilim kapal ya padahal nengi masjid tak mau kemo je malah kok rokokan nengi kapal aki mau boy taning pelang Arab apa bola iya angin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim datang setan lu can setan mak macam salawat beun salawat ria berdatang celep jaan tambah na angin ria mun celep berarti ngi angin ria tambah na angin can setan ya Allah mak macam salawat ko Allah oh baka istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih datang boleh setan mak macam istighfar ingat ketusan lah ya mati ya berarti bila ingat ketus saja dia tak nemu sedeng bacaan Arab apa bolan takok pada bedah mode ke pangeran tapi ngagek depak ke tujuan temu je selamat masuk ke dalam mobil yentep lah bengah nyetel Roma Irama nyanyi boleh tegetean boleh kelopai ke pangeran boleh Arab apa boleh ya tak beru aja lah mila na bisa-bisa pak doa na kau leben sampian saya terima ke Allah ya si perpan berak ruah mila na jangan tos berak ayo apa jang apa jang manter bejeng aku leben sampian ke terima ke Gusti Allah saya apa jang ya mun tak apa jang tak kira aja apa nih saya terima mun tak apa jang 45 menit ada rela waktu lah pak ada lah waktu nah insyaallah kabeter ocean kok belum ya beda tukang sarang nggak kata sarang nih kamu insyaallah pangeran ini kandan roh ini kan yambui Allah aja suruh nyanyi aku tak tahu nyanyi aja nom nyanyi apa nyanyi sih aku tak tahu nyanyi Allah coba tang suaranya nyanyi demah para rabu sisami mulja mayu moncet lah abad sadar cik apa jeng tak tuli hosok moncet lah abad sadar cek apa jeng pikiran car kalacer pejeng ngaki ke masjid orang mon pejeng ngenengi masjid make pikir na bade nengi tengah tase pakun bitong hosok selajat lah pejeng nengi masjid ki ingat kata se malolo boleh pah pejeng ni pinggir tase enbian ye pah jen tak ingat sekali ke pangeran sampian montro abejeng hosok ke masjid make pikir ngaleng-ngaleleng mon bedenengi masjid pakun ebitong hosok apa bolana sabab sekatare maka Allah beni malolo bejeng tapi areng bereng harus seteti katare maka Allah doaul mujtami'ina mustajabah doa na orang si areng bereng katerima ke Allah salat orang si areng bereng katerima ke Allah zikir orang si areng bereng katerima ke Allah milan mun areng bereng maki sampian penikah setong tak katerima setong na tak katerima pokok bede sabei nengi masjid terus katerima ke Allah bitong khusuk ke kepi rantasan mun nengi masjid ya
Keng mun nengi combok nembian, mun nengi combok na bejeng, kadung letak hoso, i tak bisa aja. Allahu Akbar bejeng duhur. Kelopai bah. Tetelo apa pak empat rela ya? Pak empat reja ke lah. Ya pak empat iya bah. Jangan Surabaya yakin pak empat iya. Yakin pak empat. Cecet pasal duhur kelopai meloloh. Duhur laguna kelopai boleh. Mun nengi masjid magi sambian kelopai imam mainga. Magi imam magelopai makmum mainga. Keng mun bejeng nengi jombon sambian salah kelopai ada kelopai tolos pa. Mun nengi masjid bede sinulong ngagi enpuk. Keng mak mengak gula. Andi salah apa masjid mak tak beteyen tareh. Boleh karena orang abejeng panika beni pas pada benreng mate ya sakater usul diringko dari kula panika kacakan cetakmir masjid jadi laporan keuangan jadi sabuk ning di ereng apa mi ano baca jadi anom layak ini baca ya kecoba yang letak nemu kenangan boleh lai baca jadi ya karena reng abojeng mangken tak pada benreng kona yereng Arab ngerti Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardah arwah ngerti kasih bocah saingkeun tak butuh ngarjele ngaran kaula ben sampian kan mulai Allahu Akbar sampai assalamualaikum ke kanan assalamualaikum ke kacir pas tak ngerti sekali cik macam apa keng lapira amuk kemo karena tak ngerti kasih bocak yang nyari saya ngerti pada benjiri ya laporan keuangan jadi ngerti kakak pion ke jadi ya dia mon bisa nyariaki kenangan se edim apa ya beni salan ten keng usulan ya letak iterema ya tak arab panje tak haram keng bahaya jadi apa boleh baca ben orang sejat puto kapes aduh sal jadi apa Allahu Akbar imam abek abid Jumatan ada ngas ya Allah hari ya laporan keuangan bulan setia pengeluaran bulan setia 250 sisa dana sebede di masjid 12 juta banyak berarti ya. Siapa sih neku yo siapa ku dia ya siapa tak mirongku bendahara masjid siapa nah, karena tak itemu nih laporan keuangan atau oleh ke di deje arwah siapa ruah ya salah apa boleh pas penanggelan ni sebut ngetiin bah ning di sa Obama la sal jadi sajan bah Allahu Akbar Masya Allah tak ada tanggal 14 betul ni ingat bah kejecelan segera 5 hari ya Arya saran merah usulan ya pamala tak keterima yutin akeng mon kota amal jadi ya jale sebab nengi mudhen jadi sini ngali ke kapi para ajai jadi bah para ajai mon kota amal je mon laporan keuangan tina maki bek nyelket ke mon kota amal sahabat para rabu sisami mulja ma jadi ini kak kaula ongkuan maki selai ke jeih keng buk kaula beni takantah sampian mon solat ke masjid make lacar ke lacer kelopai je lele tatelok ben pak pakun bitong khusuk sampian mon kelopai tatelok apa pak ya tatelok je ngalak sia benyaan mon bepejam hari kok de dua apa tatelok lah de dua la yakin tatelok la de dua je maksa marah sila je letapate kenceng bejeng ki je ni ketok boleh bejeng tatelok apa pampak ya tatelok ada dua apa tatelok ada dua api teben sampian
mon ngakan ring guring gir-gir jalan tu tak ibitong kan bera ay hari ada dua apa tak telok boleh gelak lah lemak je dia jaga jalan tekor gurung noreng dia mon bepejeng ngalak sisa konian keng mon kerepek betep keretep ya dua apa tak telok pampak je dia andi noreng mi tenoro lah mon abajang ning kanto panik ya pokok pada ngarten sehingga pokok letak betal bejeng karena kadang Pak milan parlo orang ajar bejengan panik parlo apa napa sebab setannya kia kada ben Allah paki bejengan setannya kia kada ben Allah paki bejengan keng kula ben sampian re tak teman terus ngurus rakira tang bejengan rela bagus apa nje padahal tanya dia ke ada pada ben sampian intar ke Mekah setanya dia ke ada paspor kan locoh sampian ngibe Sahara sanyak benyan sampian ngibe PC sanyak benyan montak ngibe paspor karya asong tarosong tak kira pong ke kapal ngarte buk mar si paling parlo je kelopay pada ben sampian intar ke pasar apa si paling parlo pese sabarang saya kebang atas saya teng-teng plastik kay sediaki karanjeng alay gindung asok alay teret pese tak ngibah mulai boleh tak kira oleh apa je sani-kani kadang gula ben sampian saya tanya lagi kada paki rebejengan yo malari kadang saya kelopai ben gaula ben sampian panama cereng kadang tak tahu macam TH belekan sirotol mak bedereng macam TH cetolan tu jadi tak tahu cak tok belekan semule odi pah tak certok sekali man sirotol tol ladina amtah buah hari ya sepah ngadu bagus ya Allah rema yu sambil pikir apa ya Allah milan akan jen gula mator buk kasetan rek gempang mabetal bejeng ring sa masjid gempang mon pada gendeng contoh lah beremah tak lagi kerongku lay tanya aki benko bodo tukang sarang ngapan je dia kau lah munim bere je tak nyarang je munimur sanggup kula nyarang menimbere tak nyangkup kula cerita ngale geluh meja pe ocen sekejap ki dia aben tak orang bejeng betal nengi jompok beni ning sejati nengi sumenep ya marah gempang kasetan mah betal bejeng orang si tak ngerti ka hukum setong pada ben gelek tak tahu ketumak nina ya boleh ari sa masjid nom betal ke kapi ini ketoman beda cerita nih jopok diberi ya hari Jumatan dah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar beni asojud beni aruku pas asojud langsung ke bebe kalau pai beni ngak riah pas langsung ke bebe karena langsung ke bebe tegur ben makmumah subhanallah seimam apa osang dewa ke bebe apa sih salah ya karena tak itu muji apa nasi salah oh nggak boleh ke atas tegur boleh ben makmum subhanallah abeli boleh ke bebe tegur boleh subhanallah beli boleh ke atas lah ke atas ke bebe tak tulis temu je apa
kekere terus aki ben imam mah makmum masal sal bah seibudi kateloh entar ke jompo can setong nah din gula mak ke tambah sujud sahwi aman mun din gula tahu ning din selain pokon din gula ngake selain ngolok salam din kaule tambah sujud sahwi aman mun din gula aman berem cek bereng jadi rukun ruku re tak ningkeun teh sujud sahwi re mun kolok pai tahiyat awal ban konot aja berarti din kaula betal kieu ya betal pada sal-sal lah tau sageus mah tegas tudu soreng dinempian berem mah Pak mun din gula mak ge cek reng kaula makmum dadi noro imam gula imam dek bere imam dek temor mun imam tak ruku ya tak ruku ge mak ge mun imam mah mule ya mule ge ya nyaman dia jangan gula beke berem mah ho maki ada pada betal lah tau sanying ranjing tudu soreng can setongan nah saya paling sal mak ke saya berde nengi budi na kaca berem mah ada asel lah kakapi bah nengi baba ada gagal jumatan relah ambu tak marilekan nah asel lah bah ambu gagal jumatan relah pejang biti sebang pejang duhur lekas mari mayu mole bah aruah ara papolan iya pada tak ngarten nah ila na bejang bane pokok lah tak betal pokok lah beda sing ngarti setong kahok ayolah bajang ke masjid make sampian tak hosok bitong na pakun hosok mun bajang ke masjid manter parena kelar ong ke lah tak le balocot berem membuun jadi aduh ya tina minta boleh mari na ping bedegian si acual ngi luar jadi cek para rabu si sami muljah niser kesampian si baleman nah mi pas tager ocean mun kaula ning mak semak embian si baleman mi tager cepo ocean pong kita ocean ben acem ampun nutuaki samangken banikah la pokol 10 ates kele pokol sanga kaula si ongke tetila sacem manter si sacem banika bede katarema na ka Gusti Allah nomor setong payakin mun andi kasosaan cek telu mamatul kamanosah payakin kelu cek Allah keni kasenantuaki ben adupi kala ben saper karena bisa keni kasetetio benyan genjeren ya juna Gusti Allah senomor 2 mun keng kaula ben sampian ala ko kabagusan tina makita ikabala ka oreng saya bisa beri genjeren beni oreng saya bisa masalamat abe beni orang saya bisa beri swarga beni orang siapa Allah saya nomor 3 ayo abajeng salanjeng kaula ben sampian ki abajeng berarti abe ki kani sereben Allah ben swarga ki etoles nengi kaula ben sampian mun keng tero ka khusyuk salat aja nengi bengkoh ka masjid orang mun salat ka masjid pasti bitong khusyuk berdasarkan mu nyena cem tes kaula sacem berarti mulai gila sagak dinto pun apa sih bisa ya toraki korang langkong nyon seborah laja ki bentukan nah mi bede kiai lain ampun aturaki ka kiai lain nyon seborah mak ke abdi negak dinto kan tak ngabiti gele nyarengih nengi kak dinto benih keng kan tak terwareng bareng ngapunten keng kaula bede parkara saya ikuti palastare ketika kaula istirahat nang luar gele nyon sebora beni parkar si tak isa ngaji bencen gula kaula gele depak ampun sabuluna maurib kaula depak ampun dek kakak dinto keng ten gula nang setong kenengan karena beda setong hal saya tak usah kebele kesampian keng panitia beda seoning sakak dinto pon apa sih bisa ya toraki korang langkung nyon sebora ten kaula adu amak mumah korang langkung nyon sebora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyon sabora tak sempat itet coba nikah polan cek ko besan kata nalong polong nikah untuk acara selanjutnya pembacaan doa kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muwafiq Hasim untuk
membacakan doa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khair illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya imad man la imad lah, ya sanad man la sanad lah, ya dakhra man la dakhra lah, ya ghiyas man la ghiyas lah, ya karim al-'afw, ya hunat tajawuz, ya kashf al-bala, ya azim ar-raja, ya aun ad-du'afa, ya munjiz al-fuqara, ya munjil halka, ya muhsin, ya mujmil, ya mun'im, ya mutafaddil. Anta alladhi sajada laka sawadul lail wa da'un nahar wa ma fi sajar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la syarika laka. Ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Fantasir rabbi inni maghlubun fantasir, fada'a rabbahu rabbi inni maghlubun fantasir. Wajma' syumulinal mundasir, innaka antar rahmanul muqtadir. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ribqa wa anta lam tazalli dhalika ahla. Ya muyassira kulli asir, ya jabira kulli kasir, ya sahiba kulli farid, ya mughniya kulli fakir, ya muqawwiya kulli dhaif. Yassir yassir ya Allah, yassir alaina kulla asir ya Allah. Pekempangaki barang semelarat ya Allah. Yassir alaina kulla asir wa taysirul asiru alaika yassir. Mekempang barang semelarat da ajunan sangat gempang. Allahumma inni fataysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Hajatuna hajatuna summa hajatuna ilaika hadsir kasir wa anta alimun bi basir biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa ma khafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tumakkinil a'da fina wa la minna wa la tusallithum alaina bi dhunubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Allahumma barik fi dzurriyyati wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurruhum Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami selaku penata acara, apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada semua jajaran panitia, untuk tidak beranjak dulu dari lokasi pengajian karena selanjutnya akan diadakan kerja bakti dan ramah tamah. Jadi semua kepada panitia baik putra maupun putri atau IPG yang juga bergabung dalam kegiatan pada malam hari ini, dimohon tidak berinjak dulu dari lokasi pengajian karena masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.